dari undar rumah pasilana koli-koli bandang siran naki kambia santuni kiko inde katang palambiran inde katang maupuran na batang adikale tamorong pasihinan ni inan na tondon top batang tamorong pasikalo kadawangana tabe keito ding marorong ipinde tanda buktunta kombatina ranta yamoto papak laso diplomasi Bapak nalasok diplomasi buntu mempatulah ko mamak na santi lalu lako ki alang Bapak lasok diplomasi buntu mempatulah ko nenek na apong lulako ki alang puang Paris alorerung buntu mempatulah ko nenek na apong lulako ki alang puang Paris alorerung buntu mempatu lalu lulako na pengubamba lalu lako ki alang letter D sitaruna Bapak Jim sampai may kalosi matalo suaya mempatu lako nenek na apong lulako ki alang sitaruh napa lasok diplomasi lamai buntu mempatu lako Bapak Bamba lalu lako ki alang sia nenek nado Nora daya mai pangala mempatu lako Nora lu lako ki alang sitaruh 90 misa salako 90 Karaing damai pangala mempatulah konora lulako alang sitaru lantang 10 misa salako 10 Bapak nalai Gisela Jakarta mempatulah ko nenek layu lulako ki alang sitaru lantang 35 salako 30 karua sitaru na anak nenek luri tiroan lakbo rampo matang kian suru lulako damrok misa salako karua sia nenek Kristo batu Papa Eka Baraba rampo matang kian suru lulako damrok misa salako damrok karua Toma balik papan mempatu lako Papa Floren lulako 97 salako 92 Ike balik papan mempatu lako Bapak Floren lulako 97 salako 20 dari kiko kembali sesimo sangararata pak gantian anta ki kambia santun ki kakbi reti bulawan nambai melong ke tabuka yulang musulin kararata tako karan kalau dende pak kampuna bulawan tata tun lako inan narapu sia inan mangka kisabu batu ki pokada bara ya tuh oh berinal itu oh sesuatu Sama eskapator deh. Sa boleh. Teman-teman ki Bapak Nabamba tabe tain dia protokol sengah tuh kita pamali Bapak Nabamba. Alas sulit na begitu. Sulit apa ya?
Rarabuku tu sadiala tama diung mai taruh pulauan napuang balusu daya mai balusu sia nenek bintang daya mai tondon barang buah sia nenek mayung daya mai tondon barang buah sia nenek Henry daya mai balusu sia nenek Tangaran Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Daya Mai Balusu, keluarga Bapak Karson Makassar, si nenek Lisa Karossa, keluarga Bapak Andro Mamasa, keluarga nenek Santi Pasar Lama, Sangalak, Rizal Jayapura, Mama Rudi Nonongan, Mama Nober Toklemo Palopo, Papa Use Batualu, Daud Mangopo Baktu Papa Cindy Tongko, Nenek Pita Karossa Mamuju, Mama Debi Toklemo Palopo, Papa Jibar Karossa Mamuju, Bayi Mbak tu Mama Tasya Karossa Mamuju, Mama Ipal Karossa Mamuju, Mama Ketling Karossa Mamuju, Mama Tias Karossa Mamuju, Papa Doni Bamba Kadunduk yana sang matotu Rarabuku latama diomai. Si Taruna Nenek Janet Balusu, si Mama Tison Daya Mai Bolu, Nenek Kila Balusu, Papa Ai Balusu, Papa Brian Karasik, Panggah Balusu, Papa Agung Bolu, Papa Kantong Daya Mai Tondon, si Nenek Geral Tondon Barang Buah, Nenek Bintang Tondon Barang Buah, si Nenek Rantiallo Tondon Barang Buah, Mama Rantiallo Tondon Barang Buah, si Mama Dalipang Tondon Barang Buah, si Bapak Hitler Pongki Talung Lipu, Papa Jasmine Balusu, Papa Lea Balusu, Yana sang totu Rarabuku, tula tama modiongma.
Abu udah payung nih. Oke. Udah nih, Mi. Please, Mi. Tidak lambak berwakta kira sare sibukokta untir lindo datun natondo kuman tapi lupa karahinna lipudayana
Dua tiumbak na parang disangala mengkarak pada lambai tebas setang ngana lili talu lembang na. Padang kumpul marak di padang di bokong potong di langit padang di sumalu di engkau pulauan padang di uluai. Sialah kena manisi sumpah kena pulauan. Teti umbak padang kalampunan nallo tolong katampuran nama siap. Tedio padang dima masa tedio padang dima muju. Tona ini komi pindu ulun nasalu tona tarik karomian komi karua bak pada minangam. Kondo sapata uai sapalelean. Panganili na turijene. Pakatonan na nenek bongka padang. Toren bukan bala batu padang lima masa. Tu tidak tuan lesa marana itu ulun nasalu. Mengkara paduka baturupan tasik baturupan. Pantaranakna padang dinonongan. To padang nataranak tungkonan layuk nalolongan desungan pak kalandoan. Tungkonan layuk narandukan bala batu. Buang tumampu di buntulang mai banu aditoke. Esungan pak kalandoan nausokan tarong komalia. Datu manai, datu baine, tokulah mangka di belendu. Lambai padang di donongan. Kuteng kate dong buka kumbaya karambau lindo maturupan natasik tampara paknam. Turiang na padi sebulawan na ulun na salu kalua. Tando siulun na lagi. Tiumbak padang di hulu. Talung libu ang lilina nenek mangan nasangka pak katonan na pangarungan pak den syade bulu tedong tahun nolah tampo malolo randanan tang kelok-kelok talung libu siti ayo magali makna nanti bulan tei sarong natien dan di kambuno sarong na padang disak dan kambuno na padang di balusu tondon nomo laku lambi todaya padang di tondon apa tepona padang di Mobatu sang pulau dua karopi na padang di tondon bisa bakwana pangalilik na nenek pagasongan pak katonan na datumuane makalima na tarubulawan na pak buntuan sugi lolosukan daure na pak tanite eanan tiumbak tongkonan barang buah tadi pasalaran ini tadi patali kok nama ngabanua tiumbak datung nabalusu tolong karaengna padang toman tawakalu Pulawan nato di pololo sukan daurena pekabuangan lan padang di balusu tomang kaum padendang surasan talang tubuh umpatik pantung balon taruh duriang na belo raya lolo sukan daure
lena lingkasaile sanga paliliranda padang dipa lusu tondo kotoman tawatalu sanga paliliranda sasirian malerarah kalupa bangun pantawanan na tetangga awak kawasik buntulak pantawanan na lilik na sangkirasan lilik kira awak gading makalima na kukuha tabi laku lindo na bulan barena allo tangkulambing tiga borong-borongan ningkom ni pekapuangan kulam padang di balusu laun taranak na kollo laun taranak na raya laun taranak na rantewai tontong komiku kasiri datu mas solana rak dan komiku katangka ampulembang angga mairi sampah batin kumotondo pangotoran marioku kuan na pakilala na adek na pakaret na na kena karra iwatinku kena omatuladan ni angku paoloy minna angku oton ni kaluku karampuami katongkonan di kamamalirami kiti mama talok tangpo kakiran de palak makumburang tanti seno Ya maksudnya kalau ada kan yang kasih tahu jangan sabar ini juga sudah sampai kan dan
Ano ba luto? Telepon nung apa? Kita lanjut. Iya. Tabe lako kita to orang potongkon maka makna lako kita to nolalam membela biasa bangki meku tanah-tanah lalu lupa inanta kuma maapaina disungkalla maapaina dikalumpasik tetingona tongkonan ninde tongkonan nawang siate tota tongkon itu allo leko na attu totemo apa susiri ada kebiasaan kumo yasiana di kalumbas siki yasiana disungkalla adio ta'aran na di kuaku malay gagaiki unolay dio tak dukara na di kuaku membayi si salah-salay sangadinna yarina di kalumbas siki yarina di sungkalla battonanna kumoyate tongkonan puang atau gandang inde tae panalesso samayana tae panasundun tuadakna kakondiran tae panairara jadi mbaya matatu kirorongan ni lako kita torang potongkon mas solanasan kita. Ela untuk magang kami katabi tengah-tengah tasolanasang nako kita orang potong nano totemo dente kandia dalam tanggal lagi upeninan dollar
tabe tama perangi ya te didulunde lurok ko sarapung gandang boro ya te ate rende lusau tondok indo rombe ayate didulunde lalu sause ponne uban yate didulunde lalu sause ponne tambing yate didulunde lalu lako tongkonan apa lalu sau buntu tongkot ayate didulunde lalu tama solo tama episode talay tabe tama episode tang kailam tabe ayate didulunde lalu lako keluarga te maringking lalu lako to badong apa ko lata tiro kalian apa mo inan tamamu kira si pasan lagi kira ya sampai sama itu terus semangat info lako pengemudi waktu pemilik kendaraan DD 1895 tabe tage servis idik dan nota yo pokok na latas so Oe ton na ke de diong mai ba tu lamban daya mai.
Inagia Karapapoyo, Ikwa Kombe Nasusi Moto, Baiklah separa dari satu Moto, ya temai pematuan tasi taranak si gira luwi asu marasa baka masih nasay disik na boko. Oe karua lo natakin anan gayang lan ayakana. Oke baik, berjalan. Pakai ya. Sous ses ailes un refuge. Sa fille
Oke, silakan. Teguman deh Terima keluarga. kasih. Ada keluarga Teguman deh. Teguman deh. Teguman deh keluarga. Kami dari Dendek guys. Oh, dari Dende. Iya dari Pasang Piongan guys. Datang sampai ada pendeta guys. Dari Jebat apa? Pengerata guys. Pangrata. Kelas Piongan Den Piko. Selamat keluarga. Dulu tentu kena tahu. Selamat. Oke, dari keluarga. Oke, salam sejahtera. Dari kata Piongan. Ada dari kata Piongan lebih. Dende Piongan Napo. Ya, Pasang, pasang. Pangrata, Dende Piongan. Atau Mak dong. Mabela mana lagi lah. Kami sedang karanata Simandria Makalita Nadia Tanong Karang Bomboyo nasampai kalibusan kay Sungan Tumataka makalima na kikuha tabi indelisek na bukbok tumaras ng takala paparaya din na siya pa tapo pamuntutan tipik kilin na siya pa tapo bayak tanatinas kita nariya Karang Bomboyo nasaradan kay Sungan Tumataka Ikuha kulit sila bikin yang tak kali diko tilangi bikin ay timak meresalu tinay timak pasarandanan. Lagi sila panna pakaratang titya kepandangan fantasi bisa katang titik peluang kata-katang parampiran bisa katang mau pura. Tahun lalu deh guys. Bela nabati kemaliki turunan kemaliluki Korea. Ikuha tadi patampon no malipurana tasik tanglepan malilung parung panaweng na pangutulak parang kanan na potang patang iti sigiran o ilas tutong kasangan. Tangun ni sa malitangan na ampa soroman sepu di karamalik tangung pemaragaman ipali subulawan na rantian tuyo sa padiriti bulawan. Tanga palambi malilingka kada sang buku tanga padete mani sang patikan nabi sara. Ia rakana batu tibain binga morandan di puduk kikilang ngamotang mak kada tongan tiam basun ipak manilengko dililaki kirek ke motang mak tundu maleso. Ia rakana dako ke dako umbake tanga palambi mumpa uno ko kirok ko kau koran sieleta. Kita padete mumpa unesuk kirok ko kaisungan sang kalamata. Ia raga kaki kambio santun ni sangararata nalangam mo si sonda si tengkan rek mani si selle si pembuleanan pak gantiananta lai tandai bangaraka batu mampo mo ko padolo nanenek mo ko paundi kukuwa kikuwa mempalakan mangure tanda tinarakan tangki lambi padika umborong-borongan di tanda butunta tangki dete paun tandung-tandungan ni mintu ite kompati daranta
Apa lagi gua kamu pekapuangan ki. Kamu datun na tondok tiumbak bak pada lembang yung may padang di mamuju padang di mamasa maka lima na tiumbak damay padang di balusu padang di tondon pantara nak na kumi kamu sumpu menarang pangloloan na kumi kamu pande paliu to manarang kumi usura lindo na bulan to pande kumi uroto-roto wintoe nenek kami dilando lalan lira dan kami dilingkapa taut nan ni kedento si salamamma kedento si lenda pangimpi manarang kami undasi pokana lembang mabomba kami daruma pas silana koli-koli manarang kami unumpu renge ka tupande kami untangla lembak leto manarang kami untandai simpona manu kumabomba kami umbile uban na kayu bulan Mbaya ko ban nang siran na to yang pepandan ng balawan na laki ko bang mau masola nasa mintu katang palambiran mintu katang mau purangki na kamu mora umpasi inan ni inan na kamu mora umpasi kalau kadawang na tabi laki to ring marorongi inde tanda butunta iya motu taruh kubulawan na buang balusu taruh bulawan na puang balusu daya mai balusu mempatulah ko papa bamba lalu lako ki alam sia nenek Tangaran ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara damai balusu mempatulah ko papa na bamba duroko ki alam nenek Bintang tondon barang buah mempatulah ko papa na bamba lalu rokoki alam si nenek mayu tondon barang buah mempatulah ko papa na bamba lulakoki alam nenek Henry balusu mempatulah ko papa bamba lulakoki alam keluarga nenek Nasanti pasak lama rampo mak rendenan tedo mak tokonan laki mempatulah ko nenek nateo lulakoki alam sitaru lantang 30 misa 30 napa sitaruna nenek Janet daya mai balusu Mama Natison daya mai bolu nenek Nakila balusu papa na ai daya mai balusu papa na Brian daya mai karasik pangga daya mai balusu siapa papa na Agung daya mai bolu papa kantong daya mai tondon sia nenek Geral tondon barang buah nenek bintang tondon barang buah nenek Rantiallo tondon barang buah sia mama Rantiallo tondon barang buah papa Nadalipang tondon barang buah papa Hitler pongki talung lipu papa Jasmine daya mai balusu papa Lea daya mai balusu mintu nato 97 rombongan mempatunasang lako papa na bamba sitaruna keluarga papa Carson Makassar mempatu lako nenek Teo lula kota 30 misa salah kota 30 napa si nenek Lisa karosa mamuju mempatu lako mama anak Ela
lulako 45 nanan keluarga Bapak Andro, keluarga Bapak Anak Andro, diong umay mamasa, mempatula ko nenek na Teo, lulako 30 misa 30 napa, Rizal Jayapura, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sana ko 40 misa, Mama Rudi, siya Mama na Rudi, daya may nonongan, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sana ko 40 misa, Mama na Nober, Tok Lemo, Palopo, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sana ko 40 misa, Papa Usek, siya Papa na Usek, Batualu, mempatula ko Melki, lulako 30 sana ko 40 misa, Daud Mangopo ba tu Papa Cindy, sampai may tongko, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sana ko 40 misa, siya Nenek na Pita, Karosa Mamuju, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sala ko 40 misa, siya Mama na Debbie, Tok Lemo Palopo, mempatula ko Papa na Ela, lulako 45 sala ko 40 nanan, Papa na Jibar, Karos sama Muju, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sala ko 40 misa, Baim, ba tu Mama Natasha, Karos sama Muju, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sala ko 40 misa, si Mama na Ipal, Karos sama Muju, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sala ko 40 misa, Mama Ketling, si Mama na Ketling, Karos sama Muju, mempatula ko Melki, lulako 30 kasera sala ko 40 misa, si Mama na Tias, Karos sama Muju, mempatula ko Melki, lulako 35 sala ko 40 misa, Papa na Doni, Bamba Kadundung, mempatula ko Mama na Layuk, lulako 35 sana ko 30 karua, Papa na Doni, Bamba Kadundung, mempatula ko Nenek na Apong, lulako Ki Alang, sitaru lantang 10 misa sana ko 10 sitaru na keluarga Mama na Adi, Salupairun, mempatula ko Mama Ela, lulako 45 sala ko 46 Papa na Dio Makassar, mempatula ko Mama na Ela, lulako Ki 45 sala ko 46 dari Bay Susimo Sangarara tapak gantian anta Ki Kambio Santun Ki Kabi Riti Bulawan tanga marorongan na tarampun di tongkonan kada tapak kaloloy tapak sikitanan ni. Oke, teman-teman dia. Oke kasar. Oke guys, kita pergi makan dulu. Sudah lapar. Ecim. Makan kuan deh. Mangkap mah. Wendo. Boleh mira. Itu tuh enak aku soto. Udah disiapin kan dari kulit. Dia perkakan deh. Oi. Apa mau Oke, tuh. Iya. betul itu. Pabulan apa kayaknya? Nah, saya rekomend ke saya berguru. Tanduk baik.
Tuh makau ke Erwin. Baik. Makan balai garap ya. Oke ya mantap. Wih. Nah, so tim keluar dari dulu. Kumande mo kami gustotin kami. May gustotin kumande. Bertos Evan. Oke, weh. Kalau makan semua. Makan dulu. Oh iya, lu kemana? Bertukan deh. Nasi tahu Sari. Anu itu hutan. Bale. Wani, pampina naman. Bale. Mama. Karun na. Ya, gantian dulu guys. Sapirinya lagi makan. Sapirinya lagi makan. Diruk Pak Waidolo. Tidak dilihat komentar ini Om P. Komentar. Geser ke sana. Sana. Oh. Ya ini di Sarapung ya, cocok di Sarapung. Oke leh. Ini dari orang pintar mana? Tondo apa kemudian putus masuk? Putus dulu. Oh, Brutus lala di Soti. Baru dari sana lagi. Oke. Putus lagi masuk. Harinya putus sekarang. Harinya masuk baru. Bergaya nasa mau putus. Oh iya. Bergaya nasa putus deh. Jadi mana punya sekarang putus sekarang. Ini ada Iya mangga. Erwin, kalau yung remake sola sa tiyan. Oh. Balik pa ako tingin yun. Ya, lagi makan dulu sapirinya. Mantap. Sapirinya lagi dikepakan dia dulu. Ikannya Brutus. Ano kemali roko? Mo bara lana penonton ni tao te. Ada Kak Erwin, ada lawan. Oh, tawanya Brutus ini. Tawanya Brutus ini, guys. Mantap. Boleh juga dikasih ompit nanti. Ya Pak Yong nih. Ya Pak Yong. Ada nama itu yang mau yari. Kamu dikasih. Yang membintangnya ada di dapur. Brutus. Sati. Ya. Dikasih anak Brutus. Kalau pemerasan. Apa kan namanya ini? Setting dulu anak aku di bawah Anak Brutus kadang lagi makan nih.
Nomor tuan natin. Ay, nakabanda to. Nagigidang ko dito. Ya. May napanukuran. Berarti nih. Orang punya guys. Orang punya. Apa Natal guys? Apa Natal guys? Makan nasi siamar kayak makan. Ada saya ini. Kumande tuh. Makan. Nah, pergi kaki kok. Ini kami apa masuk sa kumande. Mata kadu kaki antoy. Anti kamera ka tindi. Nuga lu di foto. Bisa ko eh. Bisa ba ada ada bisa alis. Dia ada dati eh. Di ba yung peringatan? Nung ko bisa kira kayak di soti kayak makliha. Dari kayak balik itu manis-manis jam. Manis di budi tos. Jangan terlalu manis. Manis-manis jam. Ada yang kan. Oh. Bagian perdagingan nyetek mai. So Erwin penikam. Kedor musista. Ditiri-tiri pemi. Waya to tenido mo. Waya duke na malay pela. Basta ilo ito masago. Ayo. Yato masago dito ang balik-balik na. Kaya ang Lepin, dan siya naman kayo. Saan kayo? Oh, penglipin. Indo MU tu siapa? Karena ada seorang nende tu ni nak. Tutulyo mamanta eh. Banti pong gipero ko eh. Iyo. Pong gipe. Korang ko eh. Ito bukas sem ino eh. Korang ko eh. Nena pa sa keluarga eh. Nena pa. Pengolepin. Pengonapa. So Yusran. So Obe. So Tandi. No. Bitaran lang. Panas na yung alira. Ang kapulo kin. Nangka. Ano dia? Sen ipitin ni natin pa. Oh, Putra. Putra eh. Siya to Putra. Anak ada Putra. Dekun. Pong Senri. Paano ba kami do Senri? Tal dito. Le. Paano ba kami do Senri? Dekun te mi. Tal ko yo. Iyo. Kung Putra sa anak kana. Kung Putra sa anak kana te. Ano sabat to bisa. Nadadua rite. Dekun te. Iti man. Paano siya? Tay sule. Dekun. Kung Putra sa iyo. Beredesi. Oh, Milan eh. Andi rimali membuni pa. Lamali po kami liban lah. Basan eh. Pengal dia. Bisa betul. Oh, ano eh.
Bintang. Andang to. Bagi mi. Ande meni to. Kileleng. Pulukin. Dan ya pulukin. Sir, ada to. Nah, nak kilala. Sila ka. Tahan lagi kali so. Mana ke atas sini guys? Di depan rumahnya. Depan rumahnya Tante Aurel. Depan rumahnya tentara. Apa? Extract orange. Ini motor mewah bilang. Rasa sate. Oh, Jangan. mau kemana bro? Tuh satu. Oh, baru mau turun. Ako pa mas shooting ini. Kumandet pas shootingin na. Ano pataro ito? Bawa ke tanah cuma dia kan ada nih bukan tapi yang sesungguhnya tuh kompos ukil kalau single di Ako pa mas shooting na eh.
Sudah siap kami mereka makan. Sabar. Oh, oke. Ya. Yang penting tangan kuat. Ya guys, ini to mga lambok ini guys. Kelompok Olobe. Makatulong gini kuman deh. Kopi morale. Masaki banget joke lah. Oke guys, belum ada istrinya itu berdua sana. Magkasama bumili po mama? Sa Maliseki. Baneng. Waka. Orangnya mah. Ito ka na lang. Ito ka. Oh, iluli. Iluli ni Talango. Di ba takarap ko na din mangkam to. Okay, guys. Oke. Oh, yan to. Hey, tidak baik. Iruri. Ya, oi. Harap kamera ko. Ya, oke baik. Ini tahu. Komando begitu di sini nama Oh, di sini nama. Oh, di sampai nenek mo ya. bilang perempuan dari. Mengharap kamera ko eh. Anak apa tuh? Anak kelas. Apa ini itu? Bakit tangkol? Belum. Iya. Ah. Baik nih ya. Dua anak kan. Iya. Satu iya. Iya.
Go. Halo dole. Ako pa mas shooting. May simpo. Hindi ko mito lalam mi kwa. Masay kita anak. Ano ka? Di ko na foto na. Oh, gadis na sang patay may. Pira le. Pira. Budi Melo untuk Columbusnya. Oh. Ini Tante Jepron bagian pembagian. Ya. Oh, nasolo yung mainit lap pa. Oo. Babar kamu na sa Erin. Oh. Ada aja. Palay na leso. Palay na Erin. Palay na eh. Bendi. Oh. Tas pendok badek. Ya, begini suasana di perdapuran, guys. Oke, baik. Ya, Indu kamu tawa na to mga padugkwapyo. Oke, baik. Ano kita? Itu di sana Pak. Itu di sana Pak. Ya, di belakang si bagian halo. Adem.
Oke, Nek. Ya, kakak tiri ki. Ya, bagian persiri-sirian. Ini Karwin deh, kasih sembunyi. Erwin. Ini Kak Erwin. Karwin ini kasih sembunyi, enak. Oke. Om tuh paling suka kata sembunyi. Karena suka sembunyi. Oh iya. Oke, Kade. Lagi minum kopi sore-sore, guys. Panas, kopi lasuk. Mama Rana leto ibu desrek itu. Dulu rasaki. Oh. Rasaki parai. Anak ngangkon nenek beli. Wana kan minta berusaki. Iya. Malasu. Rasu ada ini. Sonda Pak atau mesoting? Ya, sudah ada sebagian yang pulang, guys. Aku pesoting kon. Wah, di sini lagi. Oh iyalah. Bagaimana? Liputan sudah oke. Oke, rantai labi aman. Oh, lancarkan sektor Kemeta. Baru kelihatan. Sudah relay tepat. Sudah ada ibu. Belum. Belum. Benda masih gimana sama kita? Sino mo nagpumayat to matko yung mikir kaya udah bang udah sakit. Sekarang marami itong numero ko na. Kasi nang kipulan talaga atong dati. Pero kami may gimatuan. Ako na dalang tubusan. Tama rin talaga nun nagpo. Adinnya goreng ke. Awas motor ditawas.
Oh, kali itu punya laptop. Yo petambah kaboro olah ko tanam puyo to dede 1055 TV. Jadi para pemali ipa olah ko tanam puyo to dede 1055 QV. Dento oto lakaso. Yo melaku tulung ke. Mau kemana lagi nih Brutus? Brutus, orang punya. Ada kakak purung. Ini palain natin. Tiro rusat tuh yang tenang. Sangal la TV. Kuya, patanya tayo ni para po ni na maprame. Yung alam. Siyempre yung ka na ng tema. Tama to. Ikaw, nama mga kurang-kurang sini. Weh, nagbatang tunnel to. Kamulang na. Menyendiri tak bisa Kapurung orang katu lagi garaga. Ada kapurung lagi garaga. Pagalo na iya. Salah, pandin versi. Ya, baru ano sana nakapeno. Nasa si speaker, nasa si. Berapa na sulit? Dito na sulit siya tatay. Komen rin, tama. Ito nga komen lang. Yan na rin kapurung Hindi yung may kapurungnya. Ano gitu? Sini kita tadi dari Pak Kopi nama ada masalah mah. Kota aku boleh dari tadi sudah. Bebe lagi duduk kami ya. Ya duduk kan ringnya. Lama kapurung ki. Bebe ya. Ya baki
Kami di dalam. Servin. Besar kami kuah minta kami tambah. Minta kami tambah. Kuah malay ko. Masih piring paling iya guys, saya sambil makapurung. Dako pa. Maka membasa daw malay mo ko daw. Oke. Ini berapa? Alat pero kan naburan. Ada kok terus ya dong, udah pegang pengamen. Yang kalau kena takut, ada. Oh no, pasti marahnya ke sana televisi udah kayak itu. Anu kari enak lo parang lo santai sih ono. Oh iya, kira ada parang lu. Kira kau itu selana dulu. Jangan kantai ku benda. Oh, mata selana. Oke. Kan niru kopin dia dapur room toko mo. Ya. Hei. Si mama plastik jo guys. Sulit baru kami hei. Tayo na masiri. Ya sayang istri. Apaan na tahu naman na. Pumonel. Ya. Tawa na pumonel, lalu ko ba? Iya. Oke, Brutus. Lagi.
kada-kada dari kesulitan mati. Tumina. Tumina baru. Tara. Oke, Ompit. Oke, ya. Biar kita tidak silaga betul. Tak ada itu silaga. Mau kasadu ke itu ini kasar ya. Mau soliman tele. Mau song juga paling uang tele. Oke. Harus ada bang api tripod. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sudah bantu. Tidak ada yang mau komen. Tidak ada yang mau komen. Aduh. Ini lagi Brutus Oke, Brutus. Baik. Mau makan purung. Mau makan Brutus.
Bang, sabar. hampir lagi sana. Sangat TV pa. Sekolah TV pa. Satu pisang pen 2 pen. Talun. Tole pisang pen 2 pen. Talun. Oke. Kampai tadi na pa. Tadi na pa. Oke, lili melewat. Terus lagi sampai. Oke, satu. Pisang pen 2 pen. Talun. Dan berkah. Sama Oma. Sama Oma. Saya ada dari kita. Punyanya kakak Tita. Bentar betul. Oke, pisang pen 2 pen. Oke, ya, mantap mo. Iya, oke. Sudah makan dulu. Iya. Oh, dengar burket ini. Mas, sini. Iya. Oke. Oh. Lambat guys. Mimil awar ke bilik. Oh. Untuk cari lalu kan detonin. Oke, ya. Lisa power sama ya nanti ya? Lagi bakal. Oh, Merasa. Iya. Mekanik dulu mungkin berapa ini orang. guys. Kamu berkamu kan, Neng?
Ladang. Madadan. Baru pulang dari Landan. Oh, baru pulang dari Madadan. Ladang. Terus ke sini. Ke Madandan. Dari Mapalendung hukum teh. Ya, Madandan mereka di sini. Kita teman-teman nanu mertele. Mapalendung. Oh. Ya, lisam pa usamayan natin barong lo jadi ya to keluarga may ko may toding